Tukumamane jaka matondo mamingi tufeni baka bayangala la ntangu asili ntangu ukushi bunda naka vava mbongi mukunsa yeto mpungu tulendo bonso buteolo musambu ke mama myaka shisa ka muntu ni muntu ko bakiri mpena mukielolo mubunda na kintwadi pelo ko mufutula matondo bayandi watutula lusera mtoto bungu bakaka bashidi kutusisa basabukiri kamba bakaka bakotele mubimbefo be mumpilako ka betutu bakiri ngolo na lenda tufini baka bayangalala ngati mampungu tata kafutula jaka mantalu akatikati jetu buda batata na mama tushine no nevo tundele ya intangu yifina mane akati jetu ni tandu chansangu ngati kwa tata vo mama bakamane kwansangu shitaridikintwari ndozi kaloto loko ibakamaneke antarishandi ya mukitintwari pele ko mabanza pele ko nkunga ukumubumini utamasonga kintwari chambongi buna batata na mama tushire no mulevu matata na mama chambongi ndondele ikata ntitendera tisonga ndera tata bazuzi koloja jambazi ndira mushukimba mwana mpanzo teko nyinyi tengana ndina mbangi mtu alusiru kumira mina kunga kumalo waba jakanchi Oluza kutulo mele chiatwa kutuke kulo mayela makututalo mbansumu watuzika mukevea longo ngau tubeta ngau kunga una tubolo shinga naka kumwanga biji kunjata na chekele ndino sudeni tata mwenye yotonde Tentetenye na chisonga kwani mama nyere mushimbembe mwana malima mutekolo mayama mutekolo yinda mutolusula kumira nina mwa kiasi mwana eka bisanguza kumalo bobe mutakuwa makame ndikambela muna kampira kotangi bolo bati twale emetona entonji pakani kumatulo ipaka kali chini kuma tubeleke kanjila ya ila kukatira sangi menjila ya vrenda ndio mentela mtu vele gana kaga ni bamama bamushoba na jala mama njila munga menjika eri konsosa ne mutata tikanyina na malaro ne njika monekane time muntu wali chiwe na malaro mabulla ne kambela kana malaro mabulla wana zemetno mutala atmosphere bamama mboka ntasamu bibeleke nawo ni batawo kubanga mama ndi boka kwenu mama malaro mabana bekazonza nini banza kipi apre mayo kati nembo ambaga ni bavu ali bavu ame umwana ame mama kuba kongo kuba mana umwana wa tata ro wona kuzebi ako eka mwoni masumba bachiri mukwe fuche masumba bachiri mukwe fuche masumo ase bawu kwa nena neti mwa ulawu kinta una neti kabobo anda abakipa apre ento tukamulonga bala kumatu bala bakumatu ba mama amanyima batata kumanyima kumatata ba mama akachi batata kumanyima kanjira tubele kwenda kandi tupoya ni kama ya jwe form yo ibeni kama anjira fungwe bubashi pele sasa muna kachira pomo ngo tubele kwetanga tabo kandi mkungo tekwetangi ni mwende tutakwenda mwende motoko tulana kandi kaniti benga kunchi kuna banda kuna matu kuna benga la vrarila kaniti sanga kwa ntondele mama data jibula mwelo una sana bingi tato don't want to be the tang to the madam tulana ana kachi ana da jinga ngata pusa kukachi nda sevune machichi chikane chibaka ndoka njilani ayi sugini mwana mutari kayishira nje ko mina ko mongo tutana ka uke mungu kilamani ne mongo na kristo ubeli hamuka umongo mentere kanta kalino manyima tukere kumanyime kala tubeleke tubaki na njira yini ni beleke ni butwebe donc tabatika samu chimuta no mami lemu nyama kumye wa kwamele wa chimuta mansa après kune
ngusumuka kuchinja kontu mwana atasuki nango butwele munjira ya nene apre msango zangu kunyana kwa asuki sasa mama nchini mato balongo tukuba mane Leta eka nsango batusirire mu mbazi ngati ko wolongele mu kutubangulana mu kutusosorola buna batata na mama atushire no mundemo tondine Lungu tukuba mane eka munchi songa tetenje na tata terengebe nje na mushimbe mwani mbala mama nyere otu busongolo ni samgwa wonetu fumu waga songa waga tagati gauwa katugena nan tsirulu bonso batata basumbiri gata batungiri gata ka chiya bala bashiriya sumbila malla njila bulenji ele tula tala mamba tala ele suka kuna kushiri njila ni benu njibulayo njila yoyi tuji bwana saluchi nechi bambuta uma yego tiji sukina kabashira kutusongela kuna manima kabuku bela ni beto gauga tusarila ngolo changu bonso busongo na buteo buti jila jimbagana kala magambo boto na telati uma tele sukina bambuta banechi salu kati bela micheno mya kimpefuko ka micheno mya kisuni ya mingi mibele bambuta baneti salu kati bela vula na makalaka ko buna bamakalaka ka babela tumukuba bonga kako samu wabambuta kwa bela wabala bafyochiko asamu mpashi wena ka bashiru nchi ushiri ti baka bungu tata kichuku jiburla mimi amen soni kashira ku jiburla pele ku boba bashiri jiburla muzabu luna kwa gana kwa sukina batata muluzabu lwao ni bana kwa bashiri ku bajiburla bonzo batako sheno batako vulu sebunzonzi bonechi wo beto batata beresaka wo beto batata ka batutelabo boka tata tungirinzo shiri batika nzonzo musenaje gashira yamanisaba bungu tata boka tungirinzo gatele cyane bo pele ko shiri sumba lupango kamuna ntangu muna nzo yabitungu gatungire pele ko yamazo bungu muna ntangu na utunga nzo yabitungura nzo alenge beno pele shiri beno bala monzo momo yabitungu ni mo kwa lubaba mayela meneno mbongo zalta ko baki kalta sarla ngolo ko la tungura nzo bube ko tunga nzo ya aglo ambeta amana balusire buna dabanzan samu ni wowo na chamu samu bonso mo ko tele ba sabugiri mvitaye neto chamu ta sabuka tantama mvitaye neto nubuna washila bambuta muntama so ba tele chamu tantama boko na beto ga tujibongela to ka tafuka sa bwana ka njilaila ikatombo na mura cheka suka kaga wani ngangu se ka tatombana muturisa samu ko mantwala bonso bobu amikala ngana batata mitolo batata pierre kinzonzi kutele kongo birgo zonzaga kato changu nsamu uri moneke naga morechi wabalarwa wakuba kongo kwa kabwo abo bonso lumbucha uchi batata nsweki nganga bele kwa ko mgoyana nsangu kamu nantangu muna pele ko bobu kwampe bumachwa nisibe ko pele ko ngunza ze ko bulabana batacha akani bunsamu afumachwa tabi to mwanga sokura rajo ko kutele ko mutukozo bagamba batacha nchafoso samu yariga yo gata wa yariga bankaga ga batela bo go batata ga bira sabo bo buga dongo gen kare bagire mun zo akwa mo ga tela ngare yo bo bazabelati samu wa ubutu wamfuno chimfuna na chinche ni wa tele tibeto tayiri ke nunjila ni gana mutule tula mtsangu mama wele tula chipaka ka anta kale ni mani bakire mani ma bijibwa munjila yinene wabu nsamu tabi ufiti tsamanana bungu ubele njila ya fiochi tasabikila mpoya ntama samu waswamana ubele muma nswe kubele ko yendele machiwa nisa akarche kabazabandi ina ba umbandi bele
bandu na yina bonso bwabo joyeye bankaga babwirira nkuba babwirira nkuba bongo amachwa ni sibiri bongo nsulu bilwelani ka bwabo betu na benu ka batafu tukutu twako nuzo tati samuga tutano na tina munjile fyochi na tina munjile semparala naba yoga makumbi naba yoga mutukutuku na kwendele muntando abantu ni bamunawo ngati wendi kumantwala abantu bavukile ubona mu bitu kwa kuri mutsabuza uzo kuna batata ma chile nele ndondole batata ma chile nele dina tata milandu ya mu bibira na bana kisama mu kamushika umama ngana tekolo ngana tonso kyazimbara mu ndatsima tata na chile eka isangu gisongele batata na bamama butomotela njira mu chikwazi uma jibuisa mama gatele levu buchi batala kwa beno winura chika akambe chochi moneka pititsubula kadisuka mutani wabatila ba ubete batala na mambu batala kwa beno amuka tala bantu mungura njila kwa ube nakatule na samuko fuba tutala mama batata na mambu nchila levu meme meno personnel ma yulanta ko chilu bangunza ni bana ni botu foti bamu babangunza mabundu mabangunza butatu mamalala katira kongo babi ni tusakwa tusabukiri mushimu ma mingi mayoka mankati kama yoka koma gatakuwa bukwe yoka batara ni ngunza yana kabu kwetu la butatara na chibuka chabungunza bunsana wabutakubakana ntonto pe kubakiri Papa sekatelu atila mwana mpebi nkutipe mvuatu paka sukula kaoko longi ni baba mutela kabako abo ngunzi mbotu kala mwama nyima fumu kimbangu fumu bichua babutukiri kwa mumilu 800 ekele ka ututatula kumba 1920 ekele tele 30 tutatele 40 bantu bo mabundu babwana ku bampelo kubatekela bamisyono kubatekela pele ko bamalisari kabanaka kubatekela bawu bataba bafiti bete bansobo kwa tubele batata na mama batako kunati fuso mkombo kwa bakenyi shinga ninga batako enati twendi kulusambu nzonji mulevu ka mbotu bele batakuji push umuntu bawukwe kuliki mabanza mandika mama kujika enda yoka tata likubuchiri enda yoka mama ikubuchiri pele kolo na yoka yaya bawu batapusa bijibakula sasa bijitaku bakanja kumata kwende umugimbangu jambo leko kadushirika tenelewe bami yari buku batunatinja batata nkumbu chibibila tangeno jo bakuleno nyomye muna nabungu nabucheleka tangeno jo samuna bujwa bakila mama kote se boloko yatashila mvula 30 to 30 mubumuchi yandi bantu katatomba kalugo bijumu yirikila procès pour la justice procès yina bo batata comme motif Kimbangu a interprété la Bible à sa manière. On motif batata mama talebunte lechi bangunza tonana bohuka tonana bangunza ko yiye kamandwe ne chita chikana ba intellectual mukati mabundu makimbangise matayilama mabundu mabangunza matayilama ambaka bite ba intellectual niko tweza akoto talachi batele kila a interprété la Bible à sa manière woni motif ngewe intellectuel nchitaro mubanjila kai nkebe kwaba mu yebesa yampamba chompe mbandi ya banali ana petulema no musagatula nabatayiri kangura mabundu kambo moni mama nene mo kambo ni mama nene mushimumpe bakutuluka bana bawo na bawo kyoni kimbangise kwacha chisa mfumu kimbangu vraiment ubakanga mubungu chi Bible ka chimula kuniki ka bubata kwenda bakutuluka bana bakabe tele ebuni bobo bakakachebuka ni bobo wako ambaka nchibita manga mubakulangura bwa
esika mpachi meme chitekele mubakulangula pa ambe yani chima cheko kateleke ebuka bobo ako ambo nchitala mulani langula buna bukasubulea bonga tatuna mama nuzo lotebo katuzebi ako mukobo tutafota ntama tabatila mufota mukobo telambo tuduka kunguranjila meka kanita wa mona beno lutatomba la songa bunsungu ni bela batakulubela beno lutakwenda mwena munguranjila ebu batatake yendelelo mukobo duka donc bito ko tushirambura bantu dono bata bakuwana kana ndombi bele kwa kubuza bana buzo bo batata basata wi chilungu chim bantu beko ngunza zeko bugayuna batata basata nibwe bata kabakuwana be mutu batata bwe basata ngana kabakuwana be mutu kabakuwana mutu ngana chitere tata kimukisi donc batata buna batele tata par exemple watake kuna ngipichi ngapeti kuna ngipichi wako kwa ambange chitani wako kukongo ngachizondelani kongo lya ambe ngipitia kaka kwaye na mitoto nya kongo mpe nya kaka kwaye na ni butukoka ni butunaka katuvuga sa toto wa kongo Brazzaville ko na Egypte kabusaba tikufuila nchitala fwa ifwa kabusaba beto mitakututela ni ya kongo Brazzaville ebomba bamushimu pusike mu yaro waje tukabakwa buna butubele myedu kututela ni ya kongo ya ranzo kabu tukabiri kansamu wako beto mitakututela mina ni ya kongo Brazzaville be mushimu mba tela mi ya kongo Kinshasa kugabo mpesi de suite ka beto mbo tukwezangula kwa kuna matu ntama chitaba chikila bobu zangula kuna matu tela chimbanzuluze neto nga babingita baku Mungu muchika tuteto kwenda kumantwa meme kulu kumushika kutanango nga markele pakwati monga ati markele payega kwa hivyo anga ati kumasha nariero me kumasha nariero ni mwina kusiko bonane kumanyima kwa takaya o bonane tukeri manyima meme buna kutaba mwanda mwina paka kata salana yuko mwabo nsungu tayi bwana kwa nkakazeto kata salana boko ngura rusambulu kumabungu manene wi mbutaza beto jibele mu kabaza abawutanga bonitsonika kamu bunsungu bubele nawo bwayoka beto lunguchi tuzebitanga pele ko muna muntu wekana na burukuru na libataka ambojo nila chivukishi tupangu tulumana toka kabibaka mbomona buivi ni bubutato motoza ntama kubela buivi ko beto tukukatira bakongo mbo tubele sabu kota kulupangu mbokwe dukila meme kuna bala muntu pangu watu bantu bakakata kuyena duwirimana zabasana kandi mbuchi chikoteko mbo wabuweko kambuka bakukawula kumwe mwivi kweka tulimana kwekanga bibaka chibita sabo chitantu umakanda tulimana gamba na chibita sabo chitantu kaputa samwa fyetu anchitono bakuna tamana bakwetebu tutomeni tamana nana chilambo tutomeni meme na lusolo tukwetombe kutuba kwetu mkintwari makanda mekana lusolo beto biba byeko tumwini au momamba babakila akawo chiteko chena bamana ana micheno ba mama telaka tokola saye bela kushaba kama mamba huko unakabuka yela chiteko china chikangamana chisuki mamba majabu tubiko akambe ni nyomi kwe kutuluburi muzaba ke beto micheno mibele netu ha kwa kwingi kubeleke yala bwaba ambe mimi barana mibote na kamu buka mya salao chichi yule no kwemya yende bumya kwa bukile batakana ba mama vraiment sala batakutu sala beto unkobo tuna bawo munjila kawina samu bawo chiba bakwa munjila beta beno ko tunko kame no buntato mulano beto munjila tuna bawo kunkobo bena talampa kanibo wako batomwe tufimpa amo muntu watukwe binguriki mfumu ya tubingulaka siri yirika anikali ilungishulu mchimvula nkama chitavuga na leta zangu na takembese no muntu wo bantu ni babatakala amboka buno chingunza chatulonaka tibakakapi bangunza machuanyise donge finalema chibasa kwa bangunza na batata zao wala utusaka bangunza machuanyise bangunza na batata zetu kusio batata basati tangu ifwenyi mvula nkama jifwenyi chitavuka neno kwete mubungu chisamwa tolanda ufwani ni ntangu ya fwenyi go amo ntangu ila ifwana mvula nkama zaka niko tufutu za mwini
pampungufuliwe batatana bamama nimuzolotevu kende mbwenu nibutupa kwa abafiti nibatusea nibatuchaka tabeno kwa nasamu mushi niwakumira mina lane no kumira mina jeto lana tata mampungu akakushitera kebeno kumira mina jalutalanda ralibi mutabike nocho katela yandibene katela abo kotela mpenyandibene wakokusabira batatana bamama mukatika njira tuna enye no kumatwala ushimo nini batatana bamama shenu mulemvu munje nganga bajila mushimbembe mwana ngoma kesa tsweke kwa mikal mukimbangi vontolo sulu ya kumiramina bataka secrétaire général kwa mikal batatana bamama mulemvu mabulani bafioti mulani bampamba ko kutubele mwanta ngunke kwa butumu santumino yemenso nikani tushirika na vula ni program ni butu mwen bwana bu nzonji bwana ka bonso kambati tuza tuvinkuma na mama ni muvutu yika ne butu mula bagala lena musayika musabangula kuna batatana ba mama ka droit de réponse à tout ça nchi buba fingiri nchi buba tutseri nchi buba siri kan sobuna batuvozele mboko beto tuiji tagana droit de réponse kan sambiri bweko kabaka na kamina kamisam finga abe bushirinza ambi ni bokwa kakuna muntu ko kanso bubela ombote mboko ko fingiri yako pelo ko kutseri yako nyoka mikonda mangi kiko ka beto tawati zutama bonga nimu shikamasa boba tababala parce que babingu batawa babingu tama wa mazuma mpila na mpila boto ti yula mbaka ngana ngula version yi kweyeni ne batatana ba mama ngawi ebu songele wonti metata nganga secrétaire général ya amical ka titra konta songa ka titra konta sa prévaloir ka muzolo songa kwati tala nsangu surusini kwa kuku tonina numéro la téléphone 06 857 93 75 numéro l'enfant malade 06 926 38 26 bo baba nsoni batuta mona ka samu boka wana maka mitako kani tamle numéro zo jluana ngule information ya shikama bon tuka bon terenci kana de réponse ko kamu shikama sandu njiza bo batama baba e bo batelenci be to ba mikaliste to ketene mosam kani tata mama ka wona boko Beto organisation depuis janvier 2026 tabachikaye. Damona tambi kami kanda kuna kwa kwansoni bangunza baba nsoni babula mananga baba nsoni boba tuzepi. Vula nikukunungu mitu. Mbongo chita mwananchi mitu mibaka mbami koka chikuna banda. Nitore futu kwa bangu rimpe. Nchitanchi kwa bangwana balumbulo baka mikanda. Mulevu wao. Kabanyonga andi mbongi ya jubuka kubetu baba nsoni yizeno ku mbongi kunu Muri Alexandre numéro 14 wo batele ngunzi wo batele bula mananga yandi kena invite ko yandi munga bungu jambura yandi jenina kiza kwani kumbongi polo mwelo wa jubuka mwelo wa mwashi ko to abansoni ibota telo bobo beneti yani tabi mukanda mu mwana chivumi ntate bumpe kasonga kwazo adresi yida kuna kubena na ngumbu ya paroisse ngati betuta salamu kanda tasa chiti zandi zina zinandi tatu na pelo mama una twasa kuna na ribundu ryandi na adresi bogo betu twelegana
mwatu mukanda kuna niko bako mkombo niko bako soproji niko boto sadla ngolo tatula kuna mujitisa gwala una pelo ko ribonderi na pelo ko mfumu yina jinitere yina nibota tela mbokompe mbutu meni kabale kanda myo babo baka lenda mutulo ni mutwa ni batula babo ni nani ni mitumya ba bundu bangunza ni kuturi vukanaka ni kuturi nyamukasanaka angwala bakaka bata ebunchi musamu huo neto katunatandi wo kubichinibe mayala mubungunchi proposition ya bako ya doka ya ministère des affaires étrangères patana mulemvo no mabulani ba mulemvo bungu jina mulemvo proposition yiriko ya ministère des affaires étrangères mubungu ranchi ebuta banjila wo amical paysages la plupart des pays francophones de l'Afrique mu amical zaba il y avait aussi quelques blancs parmi les noms ba ntamona kani affaires étrangères mu bobo bakaba tenchi kani ambe samu ka fane sintango tamona kwenda kuna mboba monanchi beto politique to katasa mvutuni buya belebo akambe musiri musamu wao tamona sanchi tu beluka ku nimanzo lutangu la janvier mfumu bitwa tu kembe saka ku nimanzo lutangu la amical yani tu kembe saka ku nimanzo kabu tu ka centenaire mvula nkama tavutu beko hapa jaka ku nimanzo ambe yati bala batama kuiza mbachi betu ta mambo bakutu la génération future va nous demander le compte muntangu ina banda ni babako ko ba mikaliste bakinganje akingandi isaku mboka beno musentene ni bulashiri o kani butabele ku nimanzo kani kintamana mambo kutu baka musamu amikala ka wona kwa wa betu bangunza musamu mfumu bichuwa ka wona kwa wa betu bangunza bakaba musulman bena moi amical mobe bakaba bouddhiste bena moi amical mobe ba chrétien boka baba nsoni il y a eu toutes les obédiences amical pelo kama samu mfumu bichuwa watika mna ka bonso musamu kwa balari musamu kwa wa bena Congo wa ku le sud kani batatra mama amical ya bantu baba nsoni ni butu mwene bu à l'occasion ya centenaire comme amical ya sa façon ya jimaka pelo kwa balari enfin ku le sud tu tavutu ya zangu la tavutu ya songa ku bantu baba nsoni amaka musungula batawatu butu lisa ambe tabita songa ku yalu wenanganga alu yalwe musamu ngana wazebe pelo wazebe kama kubambula kwa moyo akamba musamu wekoe beto ba amicaliste initiative kwa tubakidi kagena ko tini beto tufweni mu connaissance ya onde gena machua pelo ko ya amical beto musamu kwa tubakidi initiative kwa tubakidi tushiri mumbaji bantu baba tuni ba tula proposition so ni bisa duka zaza la tunu plan pe ni butatebo yekabo ebutu shila oleta sakwa tusokwe tuko sola ma place tshishulwa ku bakongo ku bangunza ta seno trois dates zo ngati za sa permettre muna activité ni muna bambangi ba mbangi ba ngunza pratical ba matronisi pratical ba oba bena lumbu kiau kenechi talako nimanzo tube talaka nsaguma tuwe filangane boka butoko sako etwe twelesa kwa bampe lumbu kenechi kani wo musamu yakora kakaba chibabongo yakora kakaniri ni bobo lumbu bangunza makalaka na mabundu moma kaka musamu tuwa zubu kakubeto baba soni to vutan boko wa mbetanchi ko banga musamu balari ko banga musamu
Boba Congo makelekele kaani moto baka mambo yi centenaire yeka quand même samu tula wuma proposition yoni buya duka ineti donc ni toi date tokeno sa ngati muntu na muntu kayangarela mu kichinisha kina kitamakumu de la kana libota shire batatana mama mboko bakakandi ba telenchi maintenant tela comme ministère des affaires étrangères kati tula koko talanchi ko palais de congrès kati tula koko mubungu timu samu bataton ko baba builao katuzola ko batoto tuwa buila nkuba kuna pochika basa kuna nyibu tafutu yike bunchi akabu shiri bubu tonina ambe amical kalenya kayirika diambuko pendant que le yalu lwewo mi tieno pe menandi ambe le yalu na myandi chimpefe pe na myandi emu yalu pe chimpefe pe che mwamu bete kulu yalu tuko songa musam lu yalu mbaka tutela kan songu na butu jachila nyantu ana directive akani awo kabokani sakubula taba wedi nukuta tuvukana wota sona concevoir bureau tango tule yasa mirga bureau bakaba telenchi ba ku chifiri bachiri bubu kabatuka bakam nako bangwala ni baba tusongati ba ku chifiri bachiri PVA zonza ba mu do kumbaji tabi chifiri to stoko sukambo ko ni ubacho tulu duka aninga eka musamu abetu baba nsonika ntangu nintangu mwelo wa jumuka na bangwala bini botwa shikamasa bangwala bakaka batebo chinjango kaya fwani kama unatawa bichini ebineke sata bakoto mambo samu bagakanku baba builao betu bina tebu buchi kani bushere centenaire katu tasa ya monako beno na beto jambo eti bala pele ko batekolo beto vule batekolo ntabanza moto baka mam yakabo benambula bongela kitchen chocho chi bacha tusola ko beto bangunza zone culturelle ngana teka utibele mbako bamakalaka pe to ba nipe yeko ya muna muntu ke baki muna bimbangi muni baki fitu atala ba mayale babonga fitu ya atala la chance babonga fitu ya atala bisamire babonga fitu ya ni bobo musamu hayiri kilo billo bobi lenji bangwala beka ba tete ben gawo mboba telenchi ta sono concevoir bureau ba bureau ba tout ça mazume ko maduka batati amboka bo shiri lumbuchi samu wo comité ta sa organisé mboka bana président moshikwa kola vice président pays moshikwa kola secrétaire général pays moshikwa ba mabundu mamingi mena na bagana présidence na balombo gana présidence na bagana vice présidence na balombo ya gana mboko banta mabundu matatu baga bashiri valoriser baga banika baba nyene nika baba gani ya vumiko mazu makaka maduka ni matebunchi kani pour faire simple bureau de amical mobet mbaba kri initiative bureau tiraba bureau de coordination mboko beto bakaka mbeto tokisa président commission zozo jiba ça en place à la commission culinaire président nani taka tribunal kaduki président ya protocole et sécurité kata bundu na kadukila logistique kata bundu na ka dukila mbotu vota mukintwala comité ya organisation comité ya finance ma président ma sa comité bama dukila mabundu ma bundu zu ni renara nunga mukintwari en fait la majorité ni dina ba shingasa mboko mbuta muntu yeriko yani katati yani kuri bundu zuri kaneti kuri bundu ja kuijisa participer kaka za kuijisa landa kwa misamumya amikalo kutati bobo amikalo kataka yirika uto wote amba amikalo tarambila kashiri ni boti musamu waki twari woni ne mfumbi twambiji twari yani katelewa ebunchi
beto katukotanga bitini bitlo belaka na responsabilité ko ni ko futu ba tshubela te muti amongana wa mona ba président ya commission, c'est-à-dire commission ya kakangeta ya sa président, tala commission ya organisation, tala ya logistique, tala ya protocole sécurité, tala ya kuje, tala ya finance, ngeta ya toalisa busire venamo ya nyene mpela ya uye ngana yoka ina responsabilité quoi yani katati beto katukotanga bitini tuko belaka na responsabilité ko bon peut-être na mama interprétation yoyo beno luana beto katuziba yo selon yani responsabilité yani kwa zebi kabukashila yo définir mais comme maintenant tout le peu tomono bangolanchi bundu hukumu tambikiri na zura uru kutumulanda mpe mambuko 30 beta bangula nimuchika masanjuli sa bantu batako misame mingi ngati ba zaba misamu bumeni bilumbu bya landa bangwala ni bamana tetoka kwabo akana nkumbati zura basongere bagati ntango ya fwenuka bagati kuti fwiri ba chiri bagati kama kutaka bichi belumbi lakana bi mfumuko bon mbakani botati kusata mama na te lumbuti amical mwelo waziko bantu baba soni na te lumbuti tamazunzi kantamako mbuta muntu wo tata mbongolo Ramsès mukawiri musamo centenaire akame mais j'avais programmé, j'ai écrit un livre munkumbu tamachua donc à l'honneur à centenaire je n'ai pas prévoir mon ce livre d'audio amakambe maka musema bitu baba msoni musema ni utama kwe land ambaka ta manasanchi bana bele brune maka ni boti bela gani katu banji en rond dispersé tasin kwa bu moshi bamba ko samuni wo kwa wonina bona ngwala wo tata mbongolo Ramsès yandi présentation ya livre kasaku mémorial Pierre Savona de Brazza le vendredi 17 juillet 2026 mako tata mama mana musamu ampila kata bandiko bon tame lombo kwaba boti moneken busiri beto bisambiri tuloko toko memoriale la franc-maçonnerie tutayo la politique tutayo la kabutu tutayo kan beto ba amicaliste nous sommes ouverts à tous ni baba païen ni baba chrétien ni baba musulman musamu tama chuawo nao beto watu kwe kuba wa kansome nao manyimi ni kututu shingasi kamunya kututu sungikiri buna ratano ba mama la me tout bindamana buna eti beto ba amicaliste tabakwa kuba machuaniste kuba kubisambiri amical moyi foi mubongo chukuna bandu amical kaya baka ya machuako amical ya boba abantu ni baba na vision panafricaniste boba abantu ni badinga mukatuka mukimkole mukingamba kya muyari vitali yoba nweni mboka mubaubu muntama mundelo uritumaka maka tomato babu bakani betu beni ba bandomi chima chakabu mvita neto ya baubu kayena kochi mayala tuvutu kwa nwanisa taranti belezo na matu nwanishi mubunguchi mundele belega huo gatera betu beni kabuto asanindele babu baka kabuto magako samba kuluba tela manembo banwanisa kamu loloke uki beto beni bandombi tatumama gata betu ni basanchi mundele kabwa takwesi ka buwa moko meto chekena sita bonde no mpandu katuvamba ne pandu ko sita zaba kabutu shina mkonda ma twala betonso nindi ya mbongi mukabasana masonsa ntamu taka wovwiri mbongi bele ko mbaje futuko mu lengesa kaina ko wovwiri mbongi yande ziri bwa msoni bonso buta wirinchi
monopole ya connaissance kani ambo muntu nzama yabansoni kabe tonso nini wowo tuyizo takabasene noma sonza ngepezebi iza unapezebi iza ngabu longo zolozu eli par rapport nange kangana baba nsoni baba nje oui betu bisambiri kama ko paye de congrès politique et kunege politique to bigri matoni amma kangana bakakabatu banje sabu tasirichi takabino date za uzo muntu na muntu kabongela na kabela à l'aise buna kaba kuminya muntu ko na te lumbo chichi bu tamazonza amikalu mwelo wa mwashi wa bakreche wa bakansa matu bina wa Sénégalais Mali Togolais kana ni wuna ni ubamba kupeya anglophone ni ubamba America ni ubamba o mundele arabe musamata matumo na kuyiza ya bongi fungo bishwaka chiragi tantuko samuka nani l'égalité des droits l'égalité des peuples musamuni wowo wiri namba ndumuna bonzo aga tukena ta vuka neno mudusaka mchimachi mushi mulemvo bulatu bele kamushika masandunji za babo weti mwantu wireku ta babele nakavutu shikaman bonzo bombangu riga uga batata mama beto tuka janvier ta batikire musala mbungura centenaire tu dis ça rencontrer problème ya élection et tout sur retard tu dis ça rencontrer problème ya établissement ya gouvernement et tout sur retard tu dis tout là bitini beneti gouvernement est établi puisqu'il fallait écrire aussi à l'État. Bazaba buna bagwa nsoni. Beto na beto bangunza tuvutulu yoka santa angu musala. Mpamba ko mkonani ngwabi mfumu. Rien que poste kwa na mfumu kwa tu yoka c'est déjà même 2 mois. Wolu bele wolu kala. Constitution ya bureau pas ça moi. Wolu bele wolu kala. Wolu bele wolu kala. Nini chibeni bi mfumu. Tu sur perdre. Wow, bobo. Mikanda même na kwenda tunweni quand même miele quand même en retard par rapport à même intérêt à metogana retard. Kulo yalo. Kula préfecture taye futaka pour les 3 dates. Taye futaka pour les 3 dates. De ça futila. Kapet 2 mois il faut. Tachi mfutu tamagana ni mushika masandu zaba donc tu futila ça fait un peu ko 2 zuritawa autorisation lo yalo kagana kayo très souvent 2 semaines avant événement mboka tala bantu babongole mipata ani nchibi ngana kaba zorloko ngaba bongole mipata pour les 3 dates il y a le bongole mi pata préfecture ya Brazzaville kutata mfumu twatsonika nitubwe kele tata mfumu kagana autorisation ka betru zabiro quand tu bongole mipata c'est que tambu nimu ko sunga manembe mko kutere talabu nsungu tama seta tama sabu nsungu betemba butenachi polele o kambo ngati muntu taso soutenir événement derrière izenu la fimpa izenu lwa sungamana beto bani beto tuti sempelekele tuti songele ga yuche bantu abansoni ngati muntu ekumanyima taso soutenir amical pour des ambitions politiques kabo beto ba mécanisme mutushi mukoma mwachi polele pimpa mwini fimpe nuko na yule nuko na sunu ko na sunu bro beto masamu mushikwa tamatuwa ka vutu zanguka fumbitua ka vutu vumbuka vutu zanguka amikali ya vutu zanguka ni busanchi ka beto kutu zangurio ka bobe na ngangu bena ndwenga bena mbona watu msamu samu biza ko ngati ba zangulao njangu tamweni kwa bampe symposium ba université pe changu ba bongelewo ba makala ka changu ba bongelewo na ba professeur beko na ma docteur beko ma telemani musamu huku symposium buna date zewon za tatu yantete ya vendredi date yoyo ku marshina
marche mon bon grand ba kulbati ni boberi saka comme c'est un jour ouvrable bantu bisalo ba gwebek ça to siri marche muntango malengo langati au moins bantu baje banta me ça marche après bisalo carnaval to siri bitu mosukwa ina di carnaval musa kwa divulguer information musa kwa propager information nchi musa motema tuwe wekoe e matwa wiroko e ngwal kuwirako anti bantu musa motema tuwe wekoe kuba 15h30 16h marche tout ça no mu avenue Matua kwa tubongale ya nkufi e mbongpe nkumbwani yena musa kwa timbangi kagena ko tingati kampe musa kambo soulèvement politique kanchi kani to musa motema tuwe kwa we neto il n'y a rien de politique mu samu we neto nchangu tachongela kuluyana bubu tama zonza nous sommes conformes mu myomi amanso ni micheno metulombele lu yalu récépissé neto ku journal officiel basa publié semaine africaine quoi nunga bombe horizon africain pe tele nunga ça nous sommes enregistrés comme ministère ya culture rattachement ya inako kumato ku mairie ya comment nous sommes un peu reconnus qu'on a peu enregistré bon nchi tusili bibi buna watatu na mama mtu Carla kaina droit de réponse ko kamu shikama sabo wetinga to belle perturbé parce que on sent une tendance itamuneka mora bad détracteur mulemvo musamu mungulanjila wena musamu watsema wena musamu polele wena boba ta master la luzul Mikal manga mambagiriga Mikal masa from bagiriga muna lumbu china ga yuchi motu bangula tata kinganje kama katuge mama matu makumole kageni bita sumiri bini biao ça le temps mon marche matu temps ta fisari be fini fiao bangunze bamachuaniste babula mananga baka babansoni botu seno mujiji shiri boni bujisari kasari akomp aka beneto za turima na sarila kakushira kani chima ko transparence beto kwa Mikal buna batata na bamama kata baba landi kata munandi wonga musamu Mikal ni bobo wenina katusira akapare musamu Mikal ko musamu mfumu bitu wako est-ce que le nibangula machuaniste ngula Mikaliste mboko bumbirin tunuti tamachuani ngeko yani bagula mais on dirait que Namachua est un homme pluridimensionnel aga simbila aga musugishila ambe ngasimbila ngokola wazabega ekuneka ngwala sebi bulubunda kapelu lendile mutula mfumu bitu ntinde empla yayo messi un prophète nganga kabona tutige mukutigiri kan tata mama umo abandita katule na te lumbu tina Mikal est ouverte à tous zeno ni baka mipata lo baka mipata ndonga pe salu zeno mpeve pe salu yena ba wantu ni salu wena tuizeno muna lumbu tina ngembo aso yakutela ku marche cuise wijiti akani toutes les 3 dates pe nungi sampe nungi buna propaganda bwana kwansangu chimusamu weko mbashi symposium ntatebene nkokela yo marche mbashi symposium mbaka le mingu journée culturelle mambilu nimukwe nungi sina kwe shingas buna musamu wo batatama ma libowe symposium mbutu mwanti ya makalaka yena publication je kote tokolo sata shiri mairie centrale Mouta Sakakumatu au palais de congrès. Après, tu sais constater que climat problème yaba. Ngatu kuisi bantu big. Ngatu kubele tia. Tabonu uma quand même consolage beauté la température. Tu es là comme mairie centrale. Nous étions même prêts à payer parce que avec une média bêtise, il a man.
batutelele nchi journée yoyo ya 18 préfet yeko yisa mariage kambu kamanisa kwandi mu 15h pardon 14h beto on pourra prendre à partir ya 15h nita toko watambula ekabo mutukubama tujirana ipata kabu tafuta mwana buti bunzo nitapari kwa abona bulenda bendo kabole ntangu ya ngati ntangu ibele ya fyoti mbakompe wota makwela pe mfumu ye ba mfumu na ba mfumu baba kuzivukana boko babulishinga na mpaka ntampe ku zutuki kitana babole pe ntangu ya mikalo akana silokela nchacha fika na muntangu tamunikani kabo chitamanga saliti ilechi batika 10h na te x r ko kusukina au moins maxi ba 15h30 16h nita yijiri eku kubanga ki kalaka ku auditorium ya bibliothèque universitaire ya ku lectura muwatu musamma kalaka ni mutelo ana pe kunzwa mpe ya mama kalaka mboko wawe ngunza bulamananga kalaka chika vukabyo na kingunza kimpevu na ki kalaka wawe chikane meke ngunza kwani bonge le pegana pega ki ngunza kane meke kalaka kwani chabonge le pegana pega lende musamuo tatana ba mama ni bowen ba professeur na ma docteur boba lonka kwao bakujizonzela musamu tama chuwa mujevada baona ki kalaka yoni deuxième date le 18 mboko date ya tatu le 19 le dimanche 19 juillet yoni date ya kembesa mambilu machinu ngoma mikunga journée culturelle yena parce que l'amicale est à caractère culturel. Nous savons nous avons la civilisation yetu, nos rites, nos mœurs, nos traditions, nos coutumes. Buna mu mikunga na mu machinu na mu ngoma mambilu ni mnatu zangu la mfumbitua munakilumbu kaukini tambe baka mukatu matunu kaubau kirako kaka ni kazu mori bauka mboko butseno kundaga na tufokula abu pia ni musamu tama chuwa utu nungish beta musamu kata masonga wa zabakana unza ya mvimba wa zabakana batu abantoni beta misha myoka ameneto lu yalupe bonga wa matondo mamingi ngepe wa natambe musamu yo mkichinika kange jour ya marche sur la police, ça tombe bien. Ça nous sécurise tous. Il y a le peu de temps la police, durant tous les événements d'ailleurs, il y a le peu la police qui pour la sécurité. Bientôt, nous sommes conformes ku michonemialu ya ni boda te kubangwala amaka beno mulutata chi tanka ya foniko ambelu yalu kwa tutela beta mutu kwa kutalu yalu ya tutela kan sobuna butu sa kama nakala kwani tukeri kwa tempe kuni manzo kama tamla tukani mbuka tule nyungu sana mbuka gana kaka kada kasa msamu tama tuama nima mvulanka makazena sakako buna batatana mama bowo butako wonchi oba mikaliste bakenge misamu miawo kabata wila bantuko musamu woni bowena obawu kabata wila proposa bantuko kabata woni tata bantuko bawo bakenge bawoni muna kwa kani beto bitini kwa turumana kwe kabi wota china mayala akani kama ngacha bongela ega mama kalaka ama yale mutamtuka bongela buna bu kazabi beto musama kaptama songa kawa baku baba nsoni kawa banu kawa bangunza kona kawa bangunza ko bungu ni dawo rota mama buna baba bendokele bungu rambe ba zabili ba bendokele baba futu kalampe mwelo wa buna tata mama mulemvo no bobula tuzonzele mulemvo no mulemvo wingi kabuna buntungo bunecheka bini ngona sonza kawo ka mubangula papa na masu matama kwe uwe
Mars, Lande no bunzonzi batata na. mars c'est vendredi, 15h30. Dès 12h, carnaval est bâti, 12h, 15h30, bâti mars. Hôpital 16h, bâti mars. Symposium, comme bibliothèque et rectorat, à partir de 10h. Bâti. Beaucoup. C'est le mingo. Tu bâti une paix, 10h, bâti paix. Dans ma seconde, tu peux na, t'as 14h, t'as 15h, et t'as 12h. Boka mtu tulishila buna watoto wa mama zoli nsangu zibeto mubukufu numero tureni huko na bana wewe weti omburia kataba mu amikale tamila numero zote songeleke bakuweni ngula ma sonsa bakuweni ngula detail zure na kumpe songa butuzaka butukwe bwaba sale na kweshinga buna watoto wa mama katuyitu kulwani wo ngwala wota sa publier livre moto baku yaba memorial yaba la présidence yaba ka chakuma kuna beto ba amikalisa katola sa politique ka beto musamga tole nungisa aba ngama yale tunungisa aba nga kambala chance makalake tunungisa aba nga kimpeve tunungisa mais quand tu sens limité amical kubaba ngunza quoi voilà le message qu'on avait buna ngatu tukuluo wonti message memorial kani musa mutama chua kayana goti bana bele bune bana bele kani potom tunta beno muntu bumoshi no tata mama ngatu tuwirimyo musamia ni bo menina tusenu mulemvu date bene date espace ya lumbinga tongena yoko mbongoranchi bo butalomba autorisation président futa za autorisation moko baubo date yo ni mulomba occupation hein, autorisation ya occupation ya espace public tatsunika ni mukwekele tonina tangu date yo tachiri tomo ya shinga sa pele kaka babo landi ku Brazzaville kwa hii yiba ku Brazzaville kwa yiba tatama mama nate kuna kutubela mbesa sangu mboji tula kwa botu tukulu bangurina muna kalwani bingwa msamuni bo wina tushenu lemvu Toi ke kolwe no myafumo machua twasikike no no jeze toi ke kolwe no myafumo machua twasikike no no jeze toi ke kolwe no myafumo machua twasikike Molulendo lwa mansoke na mivaekela mubenenze tuko molulendo lwa mansoke na mivaekela mubenenze tuko wasekeke no neze toi que golwe no myafumo machua toi sekeke no jeze toi que golwe no myafumo machua makulo mbeta mampungwa myoso mumatetoka mukongo jalongo makulo mbeta mampungwa myoso mumazetoka mukongo jalongo wasikeke no neze toi que golwe no myafumo machua wasikeke toi que golwe no myafumo machua tumeza mpongo mbuzi tumasakata bobavelo swa bobatuma ndunguso tumeza mpongo mbuzi tumasakata bobavelo swa bobatuma ndunguso
Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Bilembo yenga kabubi yenga, bilembo zonza kabubi zonza, bilembo yenga kabubi yenga, bilembo zonza kabubi zonza. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Bekuwa kwa boso bo batumbuka, bayenda mfuka mbo bakuluka. Bekuwa kwa boso bo batumbuka, bayenda mfuka mbo bakuluka. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Cielo kwese mona kikote, inana nzelelwa kwese mubi yongana. Cielo kwese mona kikote, inana nzelelwa kwese mubi yongana. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Bimango bya Solomo bikoka, sekombo jako lumbote yitoko. Bimango bya Solomo bikoka, sekombo jako lumbote yitoko. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Teko tulobo imana tubwela, na ndonjeze tubuzimana umuka. Teko tulobo imana tubwela, na ndonjeze tubuzimana umuka. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Umavanga umatunama, yanze munga byomboka tusitika. Umavanga umatunama, yanze munga byomboka tusitika. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Batema bembo kimeno, nekabayo kesakulu bakala. Batema bekwa kimino, nekabayo kesakulu bakala. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Kasekeke no ndonjeze tutwake kolwe na mfumo machua. Bafusa ntema bangwa makela,
likabayo kesa kulumoso mafusanse mabangwa makela likabayo ngeka kulumoso twasekeke nononeze tutwakekolwe nonyafumu machua twasekeke nononeze tutwakekolwe nonyafumu machua bonto na muntu kimbange kyanzi boko nezingu kya makululo bonto na muntu kimbange kyanzi boko nezingu kya makululo twasekeke nononeze tutwakekolwe nonyafumu machua twasekeke nononeze tutwakekolwe nonyafumu machua balongo tukuba mane jibundu ja balongo nke jibundu ja balongo chi tukuba mane jaka matondo mamingi utulweki baba mbongi kama mpamba ko bungu bila nsasa bungu ritunechi bava muna muntu ka muntu jaka zebi bungu mun tursi ambongi myamyon sono bankakanka zeto ambongi miriyo kelaka mumpila za zonsono msansukulu au yeri ya mbongi beto azimbana munda tema changuta bonga chichini cha mbongi bungu ambongi muna muntu ka muntu ko wenazu ambongi muna muntu ka muntu ko wena mpena mubangula na munata myamyo myakazei muluzabu lunandi akati ya babo ni jina beto ambongi yanla kuatia chimbangi cheneto ni musunga manantu ariseto umija minaja koka antariseto bonso butewo konsi mbandu mpeve tokenina ni musunga mana na muzaya muntu ka ncha diambu jiko mutariri ukena mbangi mujaji Kongo muntu wawonso ni feti zaba chika butukila mu Kongo kabu tukushitula kamunza tushibanjira kakati chini cha kinsuni mboko mpeve lenda kututwala sana ilenda kututursa mbuka yina tukarsa kama ni makani batata na bamama bakulukulu beto siri banunga mumvita ziri nawo bongo mpeve batekese kumantwala mpeve ni chimoni cha nkumbi kumantuka tekelaka kabeto oleta tekesa mpeve kumantwala tinsuni tutekesa aka kumantwala changu tubaba la akaba bwingi bankakanka zete mumbandu sababele bawu mubuna babele kwe lanchi na babele kwe jachiri chiminu cha ngura cha chingi chibele nawo chiminu cha shoka chibele nawo kama mbandu beto mubana chiminu china shike yana batama kututela takala magambo tajimba kana njila ka takongo tata nata yula kwa bakulu betu bongo baoze na mpeve ni baba kutusonga musamu chingunza mpashi utamu isa mukongo jeto pele ko mukacho pali mvimba mubungu lyansi zuri ya jingiri tamaduka kwa huko bankaka ebuka biraba sakaku bankaka ebuka biraba sakaku bankaka eyaba satushisa kani mbandu jibele bawu ni buna baba kuriri mbandu impe ya betompe yekampe mbandu kaka betompe ni butu tama bakurula mora kwabo basongele nti tata shiri kulushishila lupanga kanzo ya kashiri shisa kabachikomene nayo mboko beno bala mbola kela kwa chintangwina tata mboka vutuka mkwishia lukomena ntama baza mpashiza zingi bo tata mboka shiri lushishila mbuka kabatu turikiri anzo ya uyoko ni beno lustarila ngolo ngatu mutursa chifulucho mbuka ni beno lufendi komanzo ya uyo ngati bunene bwa tatara beno wa monika samutama chiwampe no bo utatomba buri mwantama wuri samu wabansongi na bamama biri kwenda ku shitu
kama mbandu na tutama banza makalaka kama bama mingi ko muyaimba ndo samuka wa makalaka mubangula ona musonga wo mubitini bya byonsono amboka bawo batunatina yisu mukongo di jabeto abawo bobas ambe ngangu kwa bazangula bo babakula batela mane bamwanga se samwa umunza ya mvima ka beto tubakini samwa beto kibeni mboko tafokola kwa mkatira zazinzo zetu mboko bana abazabe kuneba ngunza beku kumbanza mputo bana abazaba chikukongoti dibundu jeko ratikulu chansi butukwe kari kwa manima bonso buteoloti mumbandu za bankaka zetu muyaingonda ntama banza bankaka beto ni muchinkole ni nkuba babua bawo banwana munwanisa muyaru weritumaka Kongo jetu bamfumu bichuwa banweni bijitungana chimpanza ngabo belenta makatalina ta yonza mabwa buko beto ta fokola ubya ta sambila ntama banza nga muna muntu nga shiri na unakati kankata chandi ukaka bichini bungumbo balutwa kaba birazo loko chikulucha ribundra chikulucha nti ratela machipakala banka kampe batela makani chibaba wonda ka mundelempe wazaba nti bantu bo kabinampe bansakako niana batu ani chimpanza ka beto babutu bakine samwetu wene to kwata futukala mu mbandu ine yantamakani batata na bamama umawo tatumone wasungamana buri muntama bankaga ba beton zoza madzoka beriko tu nzoza ntutu ka babu yeka le développement tatalena ta tutunga nzoza ntutu ameni ko mantwala tu feti kuenda ka tutasobe sa chingunza ko ka bunsungu kwa tutama tomba mutula mukatira lusansu lwetu mia kome shimbagana akatira lusansu lwetu ni mina tutama kongotola batutele takalama ga munga tutabakula nanga chita luenga rata ni jaudi bankaka batungiri kaba shiri kulusumbila kuna boko amoka njila lukwendela kuna boko bana baluyirikila ambe ni bele lujirika njila lufota ngatila tula kuna boko ngati beno pela tutunga rata ya beno ambe ebu uteo kwa chimabama nseke mana mafwa mana mayinga wajafwa yigilajo amboka ange bashiri kushishila fwa tala kutara yika buna lusansu la ulolo pele ko lusolo la ulo bolu temokena akatira kanda embonge mbongi bala ya kaluonde mbonge 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 mbongi bakulu ya kaluonde mbonge mbongi bala ya kaluonde mbonge mbongi bala ya kaluonde mbonge mbongi bala ya kaluonde mbonge mbongi bakulu ya kaluonde mbonge mbongi bala ya kaluonde mbonge bakanga ya kaluonde mbongi bala ya kaluonde mbonge mbongi bala ya kaluonde mbonge mbongi bala ya kaluonde mbonge Obakondolo luzabu basukina kwa munzile fukubechuwa basukina kwa munzile fukubechuwa Obakondolo luzabu basukina kwa munzile fukubechuwa basukina kwa munzile
ambongi twenina ambongi muntu na muntu wena mpena mubongazo nijinanga chikwa tata fo mama shire na titini musa mumbazi kuna batata na mama tushire no ndefu Tundele. Attends, c'est un lemvo. Ah, un lemvo, beto muno. Ah, Tubuka. c'est un lemvo que no. Ah, bembe. Batatu na mama jambo reneto jitama kutusa wonga kumutima. Matari matawunda ntantu marta mama.
ka beto tu viri musamu ko tamato mo trama ki bakalako ba mikalist ba mama na watata tazabe no tu musamu we ne ninga bangala lo kwiza kwao bangala lamlo kwao koko kanta tevene betevene butu shiri baubu tranchi tubakiri chanyanguni bana balamba bana bayirika bana basaka sobuna bana bakaba ba mama yata makosunga man yende no nachi musamu wa mundunji ngachi ndojilu lotolo namu misuna watu namu bi sam lulani sa imaginer mundunji tranchi kuji par exemple 500 personnes bobu diraka ne botu funi shiri batata wa makesa na wankenu kwampi tranchi ko boni 500 personnes botu funi kengela botu basila orienté botu basakasala na bobo awa msobi ni bawo botu funi kama chibanje buna mulemvo musamu wa beto bangwana mpe ba beto ninga ka beto tegela mungita sonomu shinji mubungu ti musamu wa tama mona bonso ka tama wa mona ndangu itomo besana ngula besana tama mulemvo no selo ko bwingi no ka tulo vutu bambula moyo telameno umpevo muki sudi enkatskulu ciao Achibishimbaga mama malanda dozi chisunga zu ambo tambila ngitambirega kutata mole zuni loga chisunga uchirane Alongo tukuwa mene ika nitisongele kwa kuna bandu mboba lumbolo waka njena tata tadengeveni ratarengeveni njena mushimbembe njena mwane mbwala njena ntekulu mbembe kimugisi ambungila kwa tia zimara mundatsima mtu alusulu ya kumira mina batata na mama nzoji buyogela munati ambaka bona bozonza kwa bataka kani beto ega samuwe neto ngonde ya huyitwe na ya juin ya nsambanu yena ngonde ya mpfunu ti yina ya juillet itu nung sabitini beto ba centenaire ina ya mpfunu tata kimugisi waga tele mundu muluzingu nteteki mpeve bakula kanchwa yibutukila kanani wena mboku bakuri salu chako tuntumuka ngonde ya juin mu 1959 munantangu muna fumuzole jiri birikwe nwane ni gitsini cha mayala ita yulo ita upango ta upango wuri mushibunji ta yulo yandi ni parti ya UDDA bala wangando embleme ba ungando 59 ndangu bashiri vote weriti kuna bandu tata yulu bamachuanisu mbaba sa bamunyeka mana ja mwana wa beto bene kame mbungu mundele sorele chimfumu cha kala ko bandumbi aka mwana wa beto bene tabita njike no mogo yigiri mogo tokoli yoga tini chantete mutuma mer mutwele belo aka ni bwabu ni ko election ngachita bana mfumu ya beto bene independence mundangu mutaza bantu bamachuanismo baba landa bashima samwa mfuma chuwa bonto beto baba mbandu ya wi ututawa shimba beto bamachuwa ba mikalismo bampe bamutaza bantu munanta akuna tuchira cha beni ka ba unche samu biri dingaka biri lomba ka kumfumu kata utata yulo a beto weneto igishibeta machuwa na kana bigishibwa bina batunda chinabi bona boyana bashigela kuri chetu chibwabu katuzaba kawo bungu kumayamo bele jula kuna jingiri nkundi kwa bele nani ngana bambuta batenge nkunga che kwa luwire ko kwa kene kambota machuwa bamuwondele kagana ko bamuwondele bambuta za bantu ni batele ko tata yuluchi beto ngana bigishibina bya kutunda chine kabugiri chimbuta kabaye nyamfutuko tata upanguka bagiri zura uro yani mugashiri mayela upangu mombleme yandu uchisabigishi boka tata ko mbutaza bantu ko machuanisi ti mela mana kumvota minobigishi betamachuwa yani karsa ko kongoi tangu voto za yokile ko machuanisi magabele vota tayi bakaka bele vota opango bele vota opango bakaka tayulu vote jina mpasi za bwiri ubaka ka jibaka
ukijibaka mboko bala bangandu ba partieta yulu idede ya munkishimwa umo chafoso beno ba korbo beno ba chuanisi bato ko tubela kwa mbuta bato ko bela kwa makanda pashiji bwiri tabini totu bato tabi basaba kwa chukuna machuanisi mekuna korbo bakota nkuba binkuchi pasula bagabi mpeni tata ndebeka washisa lupangu lawulu tata rabuta mfumalanda matambe bamuka muni mudisu disuri na opere bayirasa batata fila kuba yeyokele kwabi nkuchimpi bapasuri mwana ntulu tibu ka jogele wele swama ku Saint Pierre pelo mundele ni wana mwana chunkuchi chikalwechi munantangu muna bambuta za bantu kuba babwiri bonsuni ngonda yawi buna bonsuni muna mweleke tata nganga watisi bambuta bakabe ko ngunza bako batele kwa uchabe to kwa kufuiri twena bungu ntangu ibatwiri bankanga zetwe ka beto kakufuiri yako beto bilumbu bya bina ntangu yawe tufitiya bambukela moyo bungu ranchi mabama nseke mana mafua mana bayingana ka tufuta akela bufuiri ku la beto ningangu tutama zangula amakansa mochi mugina bankanga zetwe beto botu sanga ashin samuwo wendu kumantwala bungu tala ba utela mana batela manawo tala ba shimbirira bashimbirira bungu wamfunu waba bagurichi wa valeur waba wamfunu waba nchangu batambala cyatala nkuba tala fwa bungu bateje ngani makala pe bonto bateleti tala fwa tala vuka bashinan so nito tamburi tala fwa tala vuka mboka buna beto ne wakwa tutala beto bala ni tujua bonga moyo tufuchu kubaba mukila mutaza bantu bungu batanta mane buna de 17 juin china babwira nkuba mundele futulu samangire pishi yala bungu na yala mundele mpe ko kwa luri l'armée la gendarmerie lo garanti ni mundele kwa rugo tumi teti kani chito bonge no bantu ba obo yote batula ku Canada drive kumpila ko iri koko nikuna baye kubatula kuna babele ngonda nkaka bashiri kabu yajifwana tulubongana bamindele bashiri intoxiqué bandombi kwabo bala bangandu bawo bogo mpuye toba mbuta kuna mpuye kuba winda materi bawuchi betompe ni atu dealer kalu yalo bolu tata gwenati bala bangandu beno mbuta nwana sabata kukulu nwana sa chinwaneno tala mputila ibirugo kutusakana beno ba machuaniso lwamana baka tokori moshi pele go bole lumunechi kukachiko go beno lunungini kwenu ka beno bamana baga machuaniso pele go bamana kulununga buna bawu banungini mbogo basaba gabo baduyirikilawo bawe kumbaje na matari bazonzekele matari bawe kukachi mbutaza bantu chimakani mpakani za batikiri ni materi batagwinda bamuteza bantu ko ni bichonge bo bafutu bonga momo batatota ko bafutu lukarisa bakaba sarima yela bakotele bajiri mfiela ko kanivo jiri ko ibele duka kuna mbaji basiri bagabala bangandu baba nechi kukachi kwa bani ba utu bagwiririe lubakiri kwene chikere chiseni kwabo luyali mtelaka tatelawa beno bulutamu na sana mpashi mpila ibirisa kana bankanga zetu lubakiri kwenwe babakiri kwa aba mutazaba kaba bakiri pakazo juwiri molumbu chaucho kubasekele bavumbukire kokilamo basambiri kubatasambila bakabi chitambula nsango bakabira mu bikini bitatu list bashiri ka bitsuno kumbo bashiri zo ngumbu bitatu zakaje bashiri mu mbwaki zakabashiri mu bleu zakabashiri ntabanza ka mu mpini bakabiri nkumbu bikini bitatu ntangu yijifwana mu pari mwawo bantu babagondele kuna ntabanza munalo mukina mpe mu babangula mbuna bonela kantete mugaga tunena ntabanza tuna musamu wa wunini bakaka zetu chimuka bachimukini tufuchikwe mezabi tufuchikwe bambukiri moyo ngati betu takujibonga nsamu tazaba ka yutela manaka unawa mbamba ku nana tata nganga ka tele tata mswekichi betu bwabu katufutanu ana na yalo bomu munantangu muna bamutaza bantu bamindele birinwa na mfita ya uyo bamindele ka braso loko betu bandombi tabela muchimfwanza
liberté ina kabira yetu wana ko mfuma chuwa ni yoka nwane ni liberté égalité droit de l'homme mfita mfuma chuwa boka nungi ni yo boka nungi ni yo moka nungi ni yo ni mu amikali ga jiburi boka beto tu sija fara huru amikali ka tinata biga yugo tamana ya biga tamana ya yambula mu yasu yugo beto buna ndaba nzambu tu kala mu chinkole buna ndama baza batata na mama buwoga tunina nchangu tama muna bitini bya ubiga mpamba ko uwa tunina musamu tunina buna Mokwa mabeleto musansu muna mara tata mama chilele. Utongele. Balongo tukuba mane. Ika talanda kino bunzonzi. Bonsu butewolo. Watata kimukisita jangedeli. Bankaka zetu tupambu kila moyo. Kamu mbandu ya bachimuka. Cheleka bayenda. Ka tangu yo bifana. Kakwena ko chitafutu bamu bijilu. Ka beto tufinishikama na tufinisiama tufini bayika ngolo bungu bawo za yika mpeve ngatu bakututumuka na mututela bakala munungi sasa ewu muturusa wo na telakani una batata ma mbulto mukutushila lemvu kawena konti tata rabushila chimbangi bokakatuka lumuchina chanjamo ya libu chifwana ngefu tulukanga mana mukachira nzwaku mbogo mbwa bira tasati jilu ndama banza kabu babu msungu kamu nantangu na bifwana ngolo feti lomba mwela wombuka ina wenina wabaka ngolo chabachiba cha ngolo vantarisi yaku ngati mkukusari sirinjila muna matalombo bakula mpeve yandi mboga kulwengesa mboga kusungika mboga kuzaikisa mubuna bugelakani buna batata na mama tushile no leo ka batata na mama ntangu peni mu mwendo yinina bichini twena tama mbutu kota mpe bichini bya kaka ndama banza yintangu mbutu ana usukwa kabudi ya miawila batushila na kanimi kunga kamikwa mumbazi bungu kabudi ya miawila ni baba kwenda nungisa kichini kya amical musamu nchinsa musamu ukututariri mumwanga sawa munzawa mvimba buna mikungani mya bawu minungisa bichini bya byonsono munkinzi ewu wa mfumu mbechuwa buna batatra mama tushide no leo utondele la 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 Fumo becho kubama Fumo becho kubama Fumo becho kubama Fumo kimangu kubama Fumo kimangu kubama Fumo kimangu kubama Fumo kimangu kubama Kusakani kubama
matondo mamingi batata na bamama kushiri makunkumu bungura kaburi matondo mamingi tushawukiri umamo na batusirire mumbazi kama mubebe bebe ya longo chayala bo mobeto mobeto longo chayala bo mobeto mobeto bebe ya longo chayala bo mobeto bebe ya longo chayala bo mobeto bebe ya longo chayala bo mobeto mobeto longo chayala bo mobeto mobeto longo chayala bo mobeto bebe ya 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 longo chayala bo mobeto mobeto longo chayala bo mobeto mobeto longo chayala bo mobeto mobeto bebe ya longo chayala bo mobeto chadi aye bebe ya longo tulombele kaka chadi aye chileka chadi aye bebe ya longo tulombele kaka chadi aye chadi aye bebe ya longo tulombele kaka chadi aye chileka chadi aye bebe ya longo tulombele kaka chadi aye chileka chadi aye bebe ya longo tulombele kaka chadi aye chileka chadi aye bebe ya longo tulombele kaka chadi aye chileka mpungu sejetu bya byonso no byo wavanga mavanga mama ko tukubikala kuchibiekila karibu yetu kimbangi kaka tushiri mfumu wafansa wakukisa lungisa mala mafane lungana akachira babonso no bona balwa kirivava muna muntu ka muntu ko bakalwe kivava wena myandi mina kumukwamsa ka abele mvutu ni kwangeye mfumu bona kukisa lungisa mala mafane kane de la kana akachira muntu ka muntu mutezo kyandi muluzolo na mulutu mulaku mole homata kulombele tushiri tukangita gita enkasku tubongole bivuka tukunjire bino machuanyele bunayisa mukola kongo bali muzulu nibo bayenda manenga beno machuanyele bunayisa mukola kongo bali muzulu nibo bayenda manenga ebimangwe bekweza muntotonche noe muntotonche ebimangwe bekweza muntotonche muntotonche machuanyele bunayisa mukola kongo bali muzulu nibo bayenda manenga beno machuanyele bunayisa mukola kongo bali muzulu nibo bayenda manenga ebimangwe bekweza muntotonche muntotonche ebimangwe bekweza muntotonche muntotonche la matari mana tetele kuna kinkala kuna kinkala la matari mana tetele muna kinkala
munakinkala munakinkala ebimango bekweza montoto nje montoto nje ebimango bekweza montoto nje montoto nje Bolo komana kotele munama yama Talama bolo komana kotele munama yama ebimango bekweza montoto nje montoto nje ebimango bekweza montoto nje montoto nje Senezi bankengi munamindule Lutela di senezi bankengi munaminduli ebimango bekweza montoto nje montoto nje ebimango bekweza montoto nje montoto nje bakolo beto basiesta yo lande no nzila yo lande no nzila yo bakolo beto basisa yo lande no nzila yo lande no nzila yo bakolo beto basiesta yo lande no nzila yo bakolo beto basisa yo balongo tukubamene eka bonso tubangure kuna bandu mutandu chi chamuna bankaka zetu mpashi mutu shina levu tina cho bawondele le 17 ka le 27 juillet chi kumbila bawondele ka mvita ya batigiri ni mu juin mu lejimanisa mu juillet donc boabu deja bambuta beka kuna Canada drive kuna bile kubatangila nyanonso ni kuna bile tuka kumagata ni kuta bile kujikuta babini bamachwanisi batakange nchaposo mepe machwanisi mepe bote bangonda kwaga ndibende ushikuchigana mboga nchaposo chimamana kutugonda kwa nibiri kushikota kuna una batata no mama bosi tutele kwa beto batutajila bo tasa bana charu ka ngolo tukubayika ngati
za banchinda bya babiba za bambaji jikuzisala akatiri yetu bakutunachina mumma bata lwenga muntangu ya uyi pelo kona baba lwengele mumbandu yina matalumbu bakula betu ngasi samumpe woba chimukina bawo betu kutubongelewo wakutuyiga mangolo tanungisa wo tanata wo kumantwala buna batata na mama tushile no lengo tondele tambula ko mukunga mulengo alongo tukuba manene lulenji tata ke muksibo ka banguri buna numunungisa bichini bya ubyo ambe utukwiza ka kulusamu utukwiza ka katutani baka na mabanza makunzo peleko manzile akaka ina landa kuna bandu tutsongeleketi mtete nikimpevesi feditegela kumantwala amboko nikisuni boba kwiza kulusambulu nge wansori kuchiyeni ntangwanje buyenna chilumuche cha lumingu chena mukushya yogela ko tata mampungu nge wansoni chiturana mbika chiturana nkayulu mu bitini bya byonsono bitini ko bitama yoka katijeto bungu bilansasa byenina katusaka bitini mu sabusako kamayiri kako kanga butama landa bonso butewolo kuna bandu mbongi yenina butama sunga manana butama landa ndangu saka kampeve ni kwange itama kujisarlam kujijika chitini cha uchongolo kanga mabanza maku yamburi katubaka kandi boba tata na bamama kulu sambulu wishi ni kulu sambulu wenina buwishi ni kulu sambulu jambu ro kuneshi kulu sambulu chitomo kotamu katika jambu ngati watambula byo bikunechi ku chitini cha lusambulu kawishira ko mukushija kisamamba kawishira ko mukushiteka mamba kange kwa tata mampungu wishi mumubakula tabiwa ba mumpevi katalanga ko wena mukachira dampeve talaka wena mulu wawa nuko bwe bakula mbazi za zo sitasala akatijeno bolu bakula baboba turi akatikati jeno buna batata na mama tushile no leo wabana mvwatu wakondo bana mvwatu bamukati jaku kota mukati walanda bitini bya byonso ni bitamayoka bunzonzi butamayoka ngelanda bunzonzi bo chima chokoti duka cha mfunge cha pakila cha lubukila nkunga wa butamayoka ngati mfitazo zenaku nkunga bashire mumbazioni mbigulu ya yonso ndio nkunga kwa tawa kama jambo mange matayoka mo nkunga mo matama-yokila tasarile nongolo batata na mama na tushile no leo kanga baba kanga chilembo shisana unatala kanga baba kanga chilembo shisana je bale bala unataje bale bala chilembo shisana unataje bale bala unataje bale bala kanga baba kanga chilembo shisana kanga baba kanga chilembo shisana kanga baba kanga chilembo shisana bale bala chilembo shisana taje bale bala taje bale bala chilembo shisana taje bale bala chilembo shisana oh bale bona chilembo shisana mumalonde munzaya yo mumalonde munzaya yo namikenge mumalonde munzaya yo
to Congo